aho ibintu bigeze equipe ya Arsenal iri gukina irwana no kwegera igikombe. Match 8 ni nyinshi, harimo na match ya Man City. Buri muntu wese yakishimiye uko ikipe ikina. Nanjye nakurikiye match yayo niyo narebaga, ariko yakinnye nabi, yatinye cyane, yasubiye inyuma cyane, yadefandaga cyane, kandi byarimo riske ko bashobora no kubishyura kuko umuzamu yagiye akora amasave defanda igitego kimwe ntabwo wabihagarara. Oya, hari n'ukuntu wabonaga habura gato rwose ngo bayitsinde bayigombora, ariko ukabona nyine umuzamu arongeye abaye umuzamu muzima akoze save. Ikintu cya mbere, iyi kipe abantu bari gusuzugura yakubise Man City, iyi kipe ya Brighton. Brighton ni imwe mu makipe azwiho ikintu kijyanye no guscoutinga abakinnyi, ikazana abakinnyi bato bazo umupira biyaminiya pe. Nahoze ndeba nk'uyu musore Kuri Mitoma umuyapani bagiye kumukura mu ikipe ya Kawasaki Frontale iwabo muri G1, muri liga yabo muri Japan, igihe cya za Covid. Uyu ni umukinnyi ibazanye, yarize muri kaminuza y'iwabo yitwa Tsakuba University, yarizemo the arts of dribbling, ibijyanye no kudribura gucenga. Ni ibintu Mitoma yize muri university, bya bintu njya numva navuga ngo ibintu nabyize muri superieur. Ni ibintu yize muri university, gucenga, the arts of dribbling, gukina umupira cenga. Ni kipe yitonda igashaka, ifite ibintu bintu byaje by'amasoftware yakorana n'ibintu bya za AI, ibintu bya artificial intelligence, aho bagenda bagashyiramo ibintu by'amadata y'abakinnyi zikazajya ziba selectingira ngo bajya kumuzana, basanze ahantu hose ari green light, ibintu byose basanga ari umukino w'icomplete, bamucisha muri Innocent Jouroise cyangwa Royal iri ayo muri Belgique, baza kumugarura ameze neza, atangira kubafasha. N'aba ba Reba n'abandi n'abatrosari niho babakuye, izi kugura ibifite abakinnyi baza umupira. Rero iyo ikintu cya mbere ikora, nta kirwanira, nta kihomba, iragukubita umukino, irakwataka, irakwagiza, iragushyira mu izamu. Urambwira ngo Arsenal yaragombaga kureponda nayo ngo ikazajya nyine iwufata nayo igashaka kuwukipinga, ariko ikibazo kirasa n'icyo twavuze kare, bande bawukipinga. Abantu bari kubona bino bintu bakagira ngo biri kuza hari, ariko Arsenal ibishaka, si ubushake ahubwo niho ibintu bigeze, niko situation bari kwisanga bimeze gute. Umuntu yitwa Declan Rice, usibye ko ari bya bindi bavuga ngo umuntu asigarana umutima n'ubwonko bushaka, Declan Rice ararushye pe. Declan Rice amaze imyaka 3 atagira umwanya wo kuruhuka, week out Declan ari mu kibuga. Arsenal Ubwongereza. Zubimendi yiberaga mu ikipe nka Real Sociedad, nibwo bwa mbere ahuye n'ahantu bamubwira ngo ugiye kwansha na buri match yose, ni kurasa buri match, weekend mu mibyizi. Akazi kamubanya, akazi gashya. Iki kintu abantu bashaka kutacyumva, njya numva ari ijambo tujya tuvuga gitwa nk'umukinnyi ngo kwiadapta, none abantu bakarikoresha mu buryo bwo kuvuga ngo umukinnyi utarafatishije, ariko noneho ngo bizasaba nk'umwaka ngo ubundi wa kabiri akabona gufatisha. Ubundi ni ijambo mu mupira badakoresha neza cyane. Ubundi abenshi bakunda kuvuga ni acclimate ni nuko kumenyereza umubiri ibintu utigeze umenyera. Uyu Zubimendi ariko ubuzima atigeze abaho, ariko uzi kuva muri Sociedad ukaza mu ikipe kuvuga ngo iyi sazo tugomba gutwara igikombe, match yose ariyo gutsinda, Champions League, FA Cup, Carabao Cup, Champion. He never lived that life before. Yarushye mu mutwe, niyo mpamvu ari gukora buri abukosa. Odegaard yaravunitse, Eberechi avuye Crystal Palace, niyo level abantu banabonye ari abamunenga ngo Eberechi nawe ngo umunsi umwe ngo atereka kakomeye ngo undi katwereka ko ngo ntashoboye. Niyo level, mentally he's not used. Ikipe ya Arsenal rero niyo mpamvu umuntu muri kubona wabaye muzima, wabaye muri izi situation uri gukora ninde? Ni Bukayo mushima Imana ko mumubonye muri ino mikino abaye muzima, gwera kuri izi match ebyiri ya Chelsea ni ya Tottenham n'igindi batsindaga n'ijoro natsinze igitego. Why? Ni ikipe abantu bavuga ngo umutoza ni muto, ariko ntibibagirwa ko n'abakinnyi muri zone offensive ni bato. Victor muri izi situation ni muto, muri ibyo bintu mumusaba ni sezo ya mbere
yo kubaho ubuzima nk'ubu ngubu. Kandi Premier League hari abantu batekereza ngo margin bari nini cyane barebye izina ngo Arsenal ngo igomba kuza ngo ikagatera 4 kandi kusanga na statistique muri match 21 ikipe yaratsinze 6 bakanganyisha na Arsenal igatsinda 10. Usanga kwegerana ko kunganya kuri likely mu mibare. Urumva match umva niba match ari 21 Arsenal yatsinzemo 10 umva ko izindi 10 itazibonyemo resulta haba hari iyo chance yuko rero iyo kipe yagutesha amanota. Icyo ngewe nagaye ni kimwe wenda kuri Arteta ubwo bifite wenda tutabonye kuri Chelsea cyane tutanabonye kuri Tottenham cyane. Tottenham wene no muri VAR bakunze no kwirusha. Ubwo bifite ntabwo ari bwo ndi gutinya, ahubwo ikintu ndi gutinya cyane kuri Arsenal nicyo ko iteka ryose iyo ntabwo igira ikintu cyo kuvuga ngo reka dushyiremo igitego cya kabiri kabone nubwo twafashe umwanzuro wo kujya kugarira. Kuko icyo kintu nacyo kibaho mu mupira ni ukuvuga ngo kwizigira ikibazo si uko watsinze kimwe ukajya kudefanda. Yego Ibyo ni Burayi bibaho, amakipe arasufura bro. Atletico yateye Barca 4 yisanga indi match yagiye kudefanda. Ikibazo ni wakomodatinga ute option kuvuga ngo nubwo nagiye kugarira ndisigariza chance yo kuza kubona igitego cya kabiri. Kuko muri football buriya tactique yose iyo umuntu afasha decision yo kuza kukwataka abagusigiye espace inyuma wawe asha kubyaza uburyo. Dore rero ikibazo Arsenal yagize, twe twaje muri ino season dusa n'abafite inzira imwe, turi mu nzira ivuga ngo turakurasa kuri set pieces cyangwa se niba woroshye turakwataka tukurusha umupira tugutsinde, ariko ntituriga uburyo bwo gukina sambalo tukadominwa ariko tugatsinda umukino. Icyo ni ikintu twavuze manu yari iri gukoresha mu gihe cyashize. Kuba wowe uri kuba urushwa ariko ukabibyaza avantage, icyo kintu rero akenshi gikorwa n'abakinnyi biruka haba Martinelli niwe bakabaye badufasha. Mwabonye ko bamubanjemo babitekereza ko iyi kipe iri buze kudushyiraho umupira iri budukubite baro nyinshi tukaza kuriranga kuri pesi ya Martinelli numwe makinnyi babaye hoyi babuze bashize ino sezo. Martinelli namubuze leta rero no kuvuga ngo ahuje igitego kitabo kuri Brentford. Martinelli ni 0. Option ya mbere rero amakipe iyo afite abakinnyi nk'aba ngaba iyo Martinelli aza ko ari Martinelli muzima. Uribuka Martinelli adufasha kuri muri match za Champions League dukina na za Bayern. Uramwibuka wa mukinnyi tuvuga ngo ikipe turayirekize ariko nituyifata dufite umukinnyi tuyirasiriza na za Villarreal ni bari kuri Villarreal. Hari match nyinshi yagiye adebroka. Bivuga ngo ubu ufite profile y'umukinnyi nk'uwo umwe cyangwa babiri uvuga ngo nubwo bandusha ngenda switching off play bite nasa barone ngari nicyo gitego sura yatsinze mani. Nicyo cyo kuvuga ngo bari kuturusha ariko turayibonye tuyishyize muri vide aradrible ateye mu izamu. Icyo nicyo nagaye kucyo utagira icyo kintu cyo kuvuga ngo ubwo buryo bari kukurusha umupira ufite option. Nicyo natinya kuko nyuma yo kubona igitego ikipe yaba quiet umutima wagiye kuva ku munota ndasi wabonye basifuka ku munota bari hoyi igitego. Urumva ikintu cya bikomeje gutya ntago twarebye match nimugoroba zitandukanye. Nk'ubu Manchester United yatsinzwe na Newcastle ariko byibuze umuntu warebye match yishimye. Ati nubwo ikipe yagitsinzwe ariko byibuze twari match ifunguye nyine ugenda match Arsenal igitego yabonye ni n'amahirwe Reba yakozeho n'umuzamu sinzi byamufashe agatego kari amafuti. Urumva abantu baravuga bati reka turebe ko hari ikintu cyaza gukunda kurindira iminota kugera ku minota 90. Abakunzi ba Arsenal umutima wari uhagaze ibuka igitego rwana rwa Yakuba Minte rwari rugiye gutsinda ku munota wa kabiri. Umutoza wabo se wabonye ukuntu yaturashe. Umutoza wabo yaturashe turaza kubigara ko yavuze ngo iyi niyo umutoza wabo Fabian yavuze ngo iyi niyo kipe mbi mbonye ngo ukina icyo bita anti football. Wakinnye nabi cyane. Amakuru agezweho turatubihuze na Manchester City nayo yaje isaya mbere tuvuga Arsenal na Brighton tuvuga imikinire mibi ya Arsenal turebera hamwe uburyo Arteta arimo gukina muri no minsi kandi hari kiri imikino myinshi ariko muze uko mu rusyo mukome n'ingasire nyamuneka mujye no kwa Manchester City ibyaraye bihabereye bifite cyo bisobanuye kuri Arsenal.
birakomeye cyane. Nottingham Forest yari yagiye gusura ikipe ya Manchester City. Ikipe ya Man City itsinda igitego hakiri kare cya Antoine Semenyo ari ku munota 31. Antoine Semenyo maze kugira uruhare rw'ibitego 9 kuva yakwinjira mu ikipe ya Man City. Murabizi bamuguze ejo bundi. Antoine Semenyo akaba rero yaravuye mu ikipe ya Bournemouth yinjira mu ikipe ya Man City. Atsinda igitego rero ku munota 31. Gibbs White arakishyura ku munota 56. Rodri atsinda igitego ku munota wa 62, ariko Anderson atsinda igitego ku munota wa 76. Match irangira banganyije ibitego 2-2. Ikipe ya Man City ituma Arsenal none irushaho kuryoherwa nijoro. Byarushaho kuba byiza cyane. Nottingham Forest amakipe ahantu shampiyona igeze mu gihugu cy'Ubwongereza, niyo mpamvu Reagan buri gihe ukwezi kwa gatatu bagufata nk'umucamanza. Muri Premier League ubona harabaye ibintu byinshi cyane by'impinduka. Ejo bundi yari Wolves yatsindaga ikipe ya Liverpool. Nimugoroba yari Newcastle itsinda Manchester United. Nimugoroba yari Nottingham ihagama ikipe ya Man City. Nimugoroba yari Arsenal yarokokaga ikipe ya Brighton. Ngo iyo bigeze mu kwezi kwa gatatu kubera ko amakipe yamaze gucikamo ibice, hararwanira igikombe, harashaka Big Four, hararwana no kujya muri Europa League, hararwana no kutabaronka mu cyiciro cya kabiri. Ibintu byahinduye isura n'uburyo bw'imikinire. Nottingham ifite Perezida Maria Kisi w'umugiriki uri stubborn, ameze nk'umuntu nyine ku mafaranga ye nta muntu uzanamo imikino. Yirukanye abatoza. We iyo abyutsa kumva atakwiyumvamo atabwira ngo caho. Oya da ntago ari ubutakwiyumvamo. Uratsindwa yicaye kuri stade kugira ngo umenye ko agiye kukwirukana. Asohoka ku munota 75. Asohoka mbere y'abafana. Icyo gihe abagiye guhamagara kuri telefone abwira directeur ati andika umuntu natahe. Yirukanye Nuno Espirito Santo. Atarava ku kibuga, yamwirukanye ku kibuga. Ngo yinjiye muri kandi ikipe ikiri muri position nziza. Azana Shandaish. Ejo bundi yaramwirukanye. Shandaish aramezi 2 yakoze muri yarirukana cyane. So ngo rero ikipe ya Nottingham Forest ni ikipe yahaye challenge ikipe ya Man City nimugoroba, ndetse no kunganya unarebye n'umukino ukuntu warumeze rwose. Yari amakipe yagigira navuga yuko ibya Man City byabagoye mu buryo bubiri, ari nacyo cyafashije Arsenal wenda. Pep arafungura nyine we muri ibi bihe nta kibazo afite cyo gukina, nubwo asigaye akina je direct ibintu bye nawe ni vuba ariko aba yafunguye pe. N'ubundi nureba abakinnyi yari yabanjemo Rodri niwe wari umurekiperateur, ubundi yakunda kumushyiraho ka Aureli kavunitse, ariko ubundi yahisamuha Bernardo, ahitamuha Phil Foden, ahitamuha Ryan Cherki. Abo batatu bari kumwe na Rodri babaye 4 bagomba guseriva Semenyo na Haaland. Urumva equipe rwose biro offensive, kandi urumva kuri kabiri nabwo abafite Matheus Nunes umukinnyi ukina yigira imbere cyane, ni nafite assist nyinshi kuri ubu ngubu. Mu bakinnyi bakina aba defenseurs ngira ngo amaze kugera 7 n'abayitinuri babazamuka cyane. City nyine iba yafunguye, ariko yarabyiteguye ko ari buze gukina ikipe ikinira inyuma cyane. Ni ku ikipe ya Nottingham Forest ikina cyo kwa Nottingham ikagira basore nyine beza cyane, ba Morgan Gibbs White, abasore barimo ba Elanga n'abandi bashobora kuza kukugora mu counter attack. So Pep iri joro hari ibintu bitatu byaranze umukino. Icyambere, Man City gutsinda yatsindaga nibyo, ariko yadefandaga nabi cyane. Urebye ibitego byombi yatsinzwe, uburyo yabitsinzwemo byari ibitego mu by'ukuri byashoboraga kwirindwa. Yari ama second ball ahesh bagaruraga imipira, none ugasanga ikipe ya Man City ntibashoboye kuba abambere kuri baro mu kirere, kandi bafite abakinnyi barebare, yaba Diaz yaba Gehi. Ugasanga Thiago Rutahizamu agaruye umupira n'umutwe muri box, hanyuma mu kudevia ugasanga abandi baraje baratsinda. Icyambere cyabagoye nyine kudefanda byari puwa, byari bibi, kandi ubundi batsindaga bagomborwa. Icyo nicyo cyambere. Icya kabiri, Man City iri joro abakinnyi ba complainze cyane ku misifurire. Baravuga ngo Bernardo ne wavuze ngo hari penalty yakorewe Haaland yacenze muzamu, ariko bari iri kurenga umuzamu amukoraho. Rwose contact yabayeho ukuboko k'umuzamu n'ukuguru kwa Haaland, ariko bari iri gusohoka irenga kwa kundi ucenga, ariko bari iri kurenga.
banga gutanga penalty, hamwe wayitanga ahandi ntiwayitanga. Aravuga ngo ibyemezo bya 50-50 abasifuzi ngo bahita bakasa Man City. Ahandi uvuga ngo ese natufata iki cyemezo ngo byose uko bingana bahita bakasa Man City baga avantage kipe bahanganye. Aravuga ngo barabizi neza ko ngo we know how it works, ngo tuzi uko bikorwa, tuzi cyangwa se uko bikora nyine bino bintu ni nka agenda hari ngo gukasa Man City. Na Rodri yarabivuze aravuga ngo ngo twaratsinze cyane mu gihe cyashize ngo abantu ntibagishaka yuko dutsinda. Probably nabwo ntiwabara kuvuga yuko ako kantu ka avantage wenda City ishobora ko yavuga ngo ndagakoresha mu gukapitalizinga match cyangwa se mu kujya imbere mu mukino tumwe na tumwe zatubura. Ibi umufana ashobora kutabyumva ariko mu nyungu z'ubucuruzi nanjye ni Premier League kame mu kugira ikipe itwara ibikombe 5 biragoye, kikurikiranye cyangwa 4 cyangwa 6 mu myaka 7 biragoye. Ariko ibyo bintu ni impamvu zo gushaka ibisobanuro. Ariko Pep yavuze ikintu banze reke nsoze, yavuze ngo nubwo abakinnyi bavuga ibyo nanjye nigeze kubivuga mu gihe cy'abantu. Yavuze ngo twakabaye dukora ibintu byacu neza tudategereje iyo decision ya 50-50. Bagomba kuba ibyo CDS yabwiye AP to hit by knockout. Niyo kera Man City niyarekramaga kuko bagabo kuse 4-1. Yes, ubwa Nottingham kazaga mu rugo gatitira kavuga ati 3 ndabamiriye minota. Man City kure kurekrama yakire Nottingham mu rugo, kurekrama wakire Nottingham Forest mu rugo. Ahubwo nyine nicyo navugaga, nicyo Pep yasubije neza. Hari bitagenda iwanyu mu bitagenda ari nayo ngingo ya 3. City yahushije uburyo bwinshi cyane. City Savignari igitego yahushije ariko akwa kundi doko yafashe umupira upasa Bernardo agiye gutsinda arawuhusha baragongana abakinnyi nka 6 mu rugo rw'amayina 3 ba Man City n'umuzamu n'abakinnyi ba Nottingham birivanga bararayitera ayitera mu izamu gardien yavuyemo neza yamaze kugenda neza. Abazuvuga icyo ku munota wa nyuma bahise basifura Muri sinzi hano yaturutse barayikura. Fana Arsenal umutima yahuye nayo itayikuramo. So bivuga ngo gutegereza dernière seconde kudakiringa match kare nicyo kintu kitagenda muri City. Numfata n'izindi match izo bagiye batsinda muri iki gihe nka match ya Leeds nabwo bayitsinze 1-0 ariko Leeds mu byukuri yarabahaze nkuko Arsenal yahazwe n'ikipe ya Brighton. Nabwo iminota ya nyuma byarabagoye. Icyo gihe yature yaravuze ngo yego si byiza kugeza ku munota wa nyuma utarakiringa match, ariko ngo aravuga ngo ikiza cyari kirimo kuri Man City ni composure, harimo gutuza ibyemezo defense yafataga wabonaga nta gihunga bafite kuko n'ikipe yatsinze kimwe ikakwataka ariko ukabonura bikontrola. This time rero icyabuze ninjoro ni ugukontrola ibyo bintu by'amacounter ya adversaire. So nkavuga yuko mu byukuri ni igihombo gikomeye Pep yagize iri joro kuko byamusize muri difficulty mu buryo bubiri. Icyambere ubundi Pep yavugaga ngo Arsenal nishaka itsindi mikino yose itariki 18 izaza Etihad tuzayikubita 18 z'ukwa kane. Ariko ngo arishoka azayikubita nibyo yishyiragamo we nibyo urumva we ntago ziryo jambo ko imyaka yose ajya ariko as long as it is in my control. Pep niryo jambo rya mbere yizereramo, we yizerera mu ikipe nibi bintu biri mu biganza. Niba nagutsinda ntakujya imbere nunanira ubwo uzagitwara. We rero yumvaga ubwo yabati nitsinda nanjye ngatsinda imikino yose tuzarangizanya kuri match yacu. Ubu ngubu iyo destiny yavuye mu biganza byo ko Arsenal iramurusha 7 nubwo akiriye go match y'ikirara na Man City gifite niyitsinda hazasigara Man. Vuga ko no yatsinda Arsenal Etihad yabigifite muri mwe. Ikindi cya kabiri uriya cyaraye kitweretse nkurikije iyo match ari disco yagenze uburyo Leeds yamugoye nubwo yayitsinze hareba n'uburyo anganyije ni ikipe byanteye akantu kibaza ngo ese ko afite Chelsea ku kibuga cya Chelsea kandi Chelsea shaka Big 4 aho nitwaba tukiri muri bwa bwoba bwa ya City yaseze 3 zishize ariko ikaba na Eric vulnerable. Reka ngusubize ku buryo probably na Chelsea isitaza bakazajya guhana na Arsenal. Icyo kibazo ari ko bayitsinze za Newcastle. Icyo kibazo uri muri bibaza. Icyo kibazo uri muri bibazo. Reka byararangiye. Reka bari cyo gusubiza Rugaju. Man City y'umwaka ntikanganye. Ntikanganye ariko na maje direct cyane. Mu kwezi kwa mbere match 3 bakinnye mu kwezi kwa mbere zikurikiranye banganyije na Sunderland 0-0
banganya na Chelsea 1-1, banganya na Brighton 1-1. Izi match eshatu zo mu kwezi kwa mbere ntibanganyije na Brighton, ntibanganyije na Sunderland, ntibanganyije na Chelsea. Barasimbuka baraza ka Exeter muri FA baragatsinda 10, Newcastle bayitsinda muri English football semi final 2-0, Man City barasaba 2-0. Nzogeze kuri match ya gatandatu nyuma ko batakaje match enye. Bodo Grim City barasaba 3-1. Yacyagiye bari muri crise, baraje batsinda Wolves na Galatasaray, Tottenham bahita banganya. Wabyumvise uvuga ngo ama equipe yose Tottenham, Chelsea, Sunderland, Brighton, ayo ni amakipe yose banganyije. Bongeyeho Nottingham Forest batsinze Liverpool bayifashwe na carton rouge. Iki kipe se urumva igikanganye. Katarebe umukino yisigaye iyo ni imikino Pepe navuze n'ijambo rinakomeye, yavuze ngo iri joro ngo ntago bari bafite ukuntu ngo bahuraga na Haaland uko bikwiye. Urumva Man City ifite ukuntu ibintu byayo by'ibitego babisentaringa kuri Haaland, niho bashyira imipira. Niba hari situation bashobora kukuzanaho ituma utabasha kubona Haaland uko bikwiye, be it ku kirenge no mu kirere ku mutwe, ikipe nyine kamubloka ku buryo igitego kimwe bagitsindiwe na Semenyo, ikindi bagitsindiwe na Rodri cy'umutwe. Yego, mu bigaragara hari hamaze kugaragara yuko kubera ko City nayo muri Mediane yatakaje creativity, kwako nyine ntigifite OKDB nabo ba Gundogan twavugaga. Mu by'ukuri biragaragara yuko biri abintu bacisha imipira mu mpande bagakora amakatin n'ubu buryo assist ya mbere ya Sherki ura buryo yafashe umupira ku ruhande acenga asa n'ugaruka mu rugoro w'amahina ayigarura muri penalty, bahita batsinda kira gitego cya Semenyo. Bamaze gutsinda ibitego 11 bisa kuriye, bivuga ngo niyo kipe imaze gutsinda byinshi. Nuko ngo iki kintu cya cutback ukuntu bakatinga ini ari byo byavuyemo cutback. Hari n'umutoza wari wigeze kongereza Pep Guardiola warabyanditse igitabo, umusaza wigeze kumwongereza witwa Riro, wanatoje Pep Guardiola ajya gukina muri za Mexique akiri umukino asoza kariyeri. Ni ikintu yabasigiye cyiza, ubona na Arteta yize Arsenal yamaze kugitsindamo ibitego 7. Nibwo buryo City kinamo, nuko ngo City muzarebe Pep urangiye nkunda kubabwira akantu mujye mucunga nimureba amajeste y'abatoza. Pep buri gihe ntago mubona kasigaye, ntago agikora za geste zo gukomeza gusa n'umuntu uri kwerekana ngo mupasanye kwa kundi abagira ibiganza baye iburyo ibumoso ajye, ntago mubona ko akunda gutunga urutoki atunga muri box, ntago mubona kenshi amajeste ari gukora agira atunga mu rutoki, niyo batsinze arabikora gutunga urutoki muri box ya adversaire. Ni ukuvuga ngo mushyire baro muri dangerous zone, bikiri abavuga mwebwe mwagure ikibuga mucishe baro muri wing, mufiteyo Doku niba simbuye cyangwa se Sheriki yaciyeyo, mushyire baro ku mpande duheze. Noneho nituyishyira ku mpande wa muntu ufite baro ku ruhande witera cross, nago Pepa akunda cross cyane, wowe cenga ugera mu rugo rw'amayina rwa adversaire ariko usa n'uva muri kone, noneho baro yigarure nko muri penalty umuntu ahita smacinga ashyiramo. Niyo mpamvu kuno kwabwa ngo muyishyiraho ngaho. So ni modo nayo ubona ko abantu benshi bamaze kumenya ko ari bwo buryo Haaland atsindamo. So namushyiraho umuntu mani tumani maki bikamugora. So navuga ko njye sinshaka ko excited nk'umufana wa Arsenal. Iyi shampiyona iri guhinduka buri weekend. Hari akantu kagatambwe gatoya twateye, ariko gusita isitaya nawame mayamuretse urakoze cyane. Reka dushimire ibibaye ariko tuyisoreza ngo y'Abongereza tuzaguma tuyiganira n'ubundi habwo bagiye gufata akaruhuko gatoya cyane, bagiye kwinjira mu FA Cup muri weekend, icyumweru gitanu Champions League besurane, bazonye gutekereza shampiyona nyuma international break hafi mu mpera z'ukwezi nibwo bazongera kugaruka muri shampiyona. Reka